song dan le da kabating e Thei gijing yakan at hamarin kneng ha kabaya dei bat gijing dawa kaseng MCTODA pet benia kipulet e gijing long jingman Temu dari India banlong kanong yalam ha kabanten ni ia ka sustainable aviation fuel ong menteri ketenat penyat bingsun Bat yakan du menteri rang badu Narendra Modi ya kiken bun la du jang kelempung Women's World Cup ya ro ikemen sim ya le jangki Mentangin ya pai shiki kubor na keleng gajela Kata masa wanggala kaba sabu kendai ha kaba la cutiet cispak teli gik singgidha kala sedang menta kesngi ha wanggala Adam ha Cibrakre West Karo Hills. Ha kani kata masa kaba dei kejing rakhi kemen jangka ayam ot bat kariti dustur kijat ben riu garu la penlong ru ya kejing syat tenrai katem kaput bat karwai kasiau bat kejing lek kai tenrai ha kaba shipho teli kiken hun na keleng karilum garu kilawan yeshim benta. Menteri rang ba gejela ukonrat ke sangma ula pli perda ya kani kesngi ha kaba ulan no sinyang ru arusan lak tingka sya kawanggala komiti bat ula pen benaru ya gijing pen kre na kabenta gejubili Ksiar haus nem uban wan ha kaba an satem satir hadu sya acar teligi sing gidha ula ajing ru bantau ya ka organizing committee jong gejela ban pentikna ya gejing trekam kabayat bet yai renti bat ban pen pa perthei ya ka spa kerhai jong gejela Meghalaya ha kabaya dei bat kiriti dustur jongka This is an action rep and then it moves in a certain way, slithery way, and I think by the Ajayana bird to the archers, and the archers still today. Government of Meghalaya I am proposing that we should have a state-level organizing committee where all stakeholders, including the Wangala committee, the public and society and the government at large should be a part of this and we are able to share the responsibilities because this is not just a Wangala event in terms of the Wangala committee, it is also a state event for us and we would like to showcase the culture of the people of the state, not just Garo culture, but maybe other cultures also, and invite dignitaries from all over the world to be part of this program. And this would be an occasion for us to be able to really promote the different cultures of our state, especially the Garo culture and the Wangala festival. And I think this would be a great opportunity, so we'd like to do it well. Ka Sorgar Jila Meghalaya kalapenmi egejing maham kabajer persya ikanu kanu gejing temu banpen ke embyang ya keken hun le no Garo National Liberation Army lani GNLA u sembut menteri rangba gejela uba presiden tensong ubadai pet ya katanat ki kampo ying ula ong ba kat ba ompat yo iginu ginu gejing tip ki babenia halor gani gejing pen ke embyang ya keken hun GNLA hadu menta ka Sorgar kala long ka bahusiar lepa bat kala le ru ikikam ki badon kam banyada nakum kini gejing ja Kini kijing keren jeng u kilami hadian kijing syakem badang shen jong saungut kibriu kentop ya uwei u badang rirta. Daki pulit Meghalaya kabayadai bat kikam dawa pisa jebor kabadon jiadai bat kijing pen ke embyang ya keken hun GNLA. Ka Sorkar kala pentik naru ba an salek ru dah kabating e persya ikinu kinu ki betemu ban pentut ya kesukasan hapo gejela. No, that is not, you can't call GNLA. Regrouping, no, nothing of that sort. But of course, a group of criminals were there. They wanted maybe to, to commit so many criminal activities. So now we are taking care of, and we will not spare anybody who crossed the line, who crossed the limit, and we'll make sure that the law will prevail in the whole state. No, nothing of that sort. But let me just tell you one thing: we are proactive on this. In case if any information we receive, then action is taken.
Kajing tei pendep ya kayeng dorbar gejala Meghalaya kala syak penken riak biang kamsyedin hakabala ong ba anla ban pendep hapo ubenai jemang leni benai jeliu jong usnem uban wan u lampang kayeng dorbar thau an gejala u Thomas A Sangma ula pen bena ya kani kajing penslem hadian kajing alang bishar benia menta kasni da kaba ong ba dei nagi daw bom la kyar na kabenta kapor kabatamai Habakran halor gejing penwandur temai ya ketunum pelun lani kedum usangma ula pensyai bakani gejing tei kalong kabakam sting kabakam shngan bat kababut ru thik kat kum kindon halor gejing shngan ladab ru banle ya ka detailed safety audit ban pentikna balate kat kum kindon ki bapaka ya kani ketunum pelun ka sarkar kala kular ru ba gejing tei ya kani gejing darwan kan yai beteng klem de ken sting satia halor gejing shngan bat gejing ba I'm actually satisfied because the previous design was carrying too much load, because of which it has collapsed. Because of the maybe I'm not a technical person, but as a layman I can say that the structure which was designed in such a way that it could not take the load, carry the load. So it has collapsed. But this new design is done in such a way that the weight of the actual roof is distributed all over, and it's become from 3,000 metric tons to just nearly 300 metric tons. In addition to Guwahati IIT, it has also been rated by Roorkee IIT. So I think it is very safe, and as I said, the load bearing capacity of the actual roof is now considerably cut down. Kijing akan ad kilanang yai peteng hapo jela Meghalaya hadian ba kaseng Meghalaya Commercial Truck Owners and Drivers Association lani MCTODA ringkat bat katu kani kiseng ki belawan ya senrop lang bat ki kilanang penjur shushu igijing ki persyak jongki ha ka bayadei bat ka baikit bai ba bat ki company penmi dobilat bat ka sarkar jela tungin ya syakor ya ki khubor ki babenia Kajingikan art kalanang jur hapok kajilla hadian bakaseng Meghalaya Commercial Truck Owners and Drivers Association MCTODA kalayay peteng he kajingi kaki persya baklembu puar jangka hakaba kiladawa ban pinmi no da kabaikit baiba kabatamai na kasorkar jilla bat ki company daw bilan hakamit sngi ba ar kalaki kajing klumar hamawreng kening hakaba kubor kalayatu bakipulit kilasiat da kili air pensat khamat bat penpra no yakinong yaki persya Hakasni balang kaseng MCTODA rengkat bat katu kat ni kiseng ki balawan yes no lang bat ki kentup ro ya ka all Khasi Meghalaya Tourist Taxi Association kilapan long ya kajing lang ban yamir jingmod halwar kani kajingja bat kumno ro ban le hadian kani unong ai kitien uba balajit jerwa ulapan ramjur ya kajingle jongki pulit bat kumju ro ya kajingle bomdei jongki try karkhana do bilat hakaba ulaken no bakila shim kabu palat ya kinong nya trok try jella Yaka government lay ni ang pet, yaka government lay na do ningkong ni ang pet ni kam demand extra kay berkamdan ni demand ba yaka badan ang gitu ki cement company ki cement factory baki day ban siu ba yaka to ka kedor khandai tingka kum balabu ka sarkar dai ba finte yaka ta ka dor la jong hi balada ni kit kata pinyo ba sanding ka pinyo anru tingka kam day ra ban long ta ka day ban ya ba kum balate ka sarkar khanang ba makiru kin maki ki driver rukin em ki try rukin em ka company rukin em badru ka surok singkin ru kan ne kan sa kamslam bani ka bamenta Kaseng MCTODA menta kalarai bakan omya kren syubat ka sarkar lemda ka pelat chwaya baro kinong ya lambat ki dikhot ki bala syakem usembut menteri rangba ka jela bah snyau balang dhar ulakot ya kren ya kani kaseng hendrai kani kaseng kala kentat bani kren kat ba ompat la perlat ya ki para nong nya trok jongki ki bala dep syakem Dakaba ajing kershani kani kajing ki usorda jong kamauring kini uba Peter J lawai ulo ong ba kajing ki kalong ka bajai bat kinong shong ki ba kambun ki kinong nya bat ki trai trong ki layo jing bit ban penlong ye kajing ki uba lawai ulo kenturu ikin company do bilat bakin kamshim kya shwai kinong nya trok trai jella bani ki ba shabar ka jella ai kini kajing bit nak kempa kini kajing pelong yang kajing ki mang istu biang ba kini kajing ki jing kasnong Kaba babun ni kinong husnong jengi kita driver
dan try kali iparado impor mesya halu mentah imja na kini kamnya kali ban isu tu bahkan mor penang kadi national highway ibon kidukan tigini ki driver bagi try kali di try di temblu kali nak senyang sebun nak mentah ban tiu tiu ko ko senong kita ni ko ban pau ki semua persya ke juki akritis sampai bah terbuka kritis sampai bah bor nok song bola pelong jiki pelong peaceful protest klaim rekam benra kita bermesau na pelmok mesau Hakajuk ke porpat ke Joint Action Committee ke Bakantup ya ke Jaintia Hills Truck Owners Association bat ke East Jaintia Hills Truck Owners and Transporters Association kalapan benabakan sedang biang ya ke jing penyat truk nadu mentah kesengi. Usong kenal jang ke JAC ubak biang shwa shela bat sekretari ubak kershan dekar ke ila ong bakarai jongki kalambi hadian bakila dap ban bishar sani ya ki jing ki balambi nakani ke jing ki persha ka bamenta ka balapen thut ya ke jingkit jing ba ke dobilat bat ki klingka lajan arte yo menta kila kentu biang ru sasisian ya ke sarkar ban penthmai no ya ke baikit baiba ha ka ba kila kedo ba ke jing a jing tip jong usnam arhajar arpo kalabu ya ke dor ka barin ka banyo tingka bat ke dor ka bahe bat khatwe tingka shiton haman ke shi kilometer watla kataru bun ki trok kidang pendan kam da ke dor ka barit du hajingato wa ka notification I kam gi arseng dapdiang ya ka last notification yang government kapumi daga sarkar MDA 1 hati par haga jingalam u chief minister kongrat ke sangma ina do tu por oda penmi ke last ko khadu mango ar phausan tarik u September ar haja ar phau tenado ketulis nama hadu nega klimat I kam gi arseng I dalai daga nigedor yang sarkar Hakawi pat ka jingja kawi ka trok jong ka company Star Cement ya ka bala shupen yang buon sngi hasurok juwai bypass kala kem ding kensan hakamit sngi balang kipulit pelip ding kilala bantem no ya ka tilit ding pat amsham ladan kanu ka jingja bas ngusi kipulit kidang toket halor kani ka jingja menta ka sngi pat ka jingkan at kala jur biang hadin bakkan huan ki long kami ba kisamla kan thei kila be no kipulit nakajaka ya ki persha mauring kineng hadin babun na kinong yalam ka MCTODA kila sya kembiang hakabai dei bakani ka jingja u MLA ka maureng kining uba heaving stone karpran ula pendam me kani ka jingja hakaba ula kenno baki pulit kila pendan kam baklai ka bor jongki ula ong ka jinge ki jongki kalong ka bajai jai bat ula kentho persya ru ya ka jing pendan kam bun sin ya kili air pensat khaman ula kentu ya ka sarkar jilla ban sange no na ka ban pendan kam da ka bor bat sedang ru ya ka jinge kren bat ka seng kinong nya trong pan kut no da kalenti ka bajai jai ki jing e baro teknik ka jinet please kala dream yang no song from claim from condemn ni jinet ki ka ba ngap begin no ba asistensnya tambah kan ki jong ki members ni ka MEGHALAYA Commercial Trucks Owners and Drivers Association MCTODA kabang objektif siap komiki kaum berjing ki kalau ba jai masuk pasain bag kamu gunu pembaki kan ka untuk dikai yang menta ke jinglong jingman kadang klut hak bagi nong nya trok kidang yeng scam bet triang ha ke jing dawa jong ki bat ka sarkar ka sha penbor ro ban penbet yakini ki jing e baro lengba ki jing ekran Bureau Report GG News Meghalaya Kaseng Jaintia Students Union lani JSU kala penremjur ya ka sarkar Meghalaya bat ki pulit na ka banta gijing le changki hakamiet sautarik unai wieng kenthabru ik gijing pendan kam ya ki kuli pensat khmat bat gijing te jing khom ikit khot ki ken huan Meghalaya Commercial Truck Owners and Drivers Association ka bakenthop ya uba hebor pariat unong ai jing mut ubarem jong kaseng JSU ubadeiru unong yalam jong ka MCTODA u president kaseng JSU u Jersam Shila ulapen kan mawi ki bor badai kmi halor ka reciprocal agreement jong usnem khat khandai spa khandai punyo habdeng gejala asam bat Meghalaya ka ba ailat ikitrok na kini gejala ban kamai lai luoj bat kila dawaru ban pelait no mardor ikino yalam ki plasha kem da ka ba ong ba kem shemlale le ni pen ken da le ru e mi kinu ki kendon an kani kaseng menta kala perkhat ru ban ujor persha shaka Meghalaya Human Rights Commission halor ki jingkno ba ki pulit kila pendon kambakla ya ka bor jongki Dalam kesal senyap dapat dikia akte oleh the police department the chimga ain akti yang kau chok order begini bro
Kini man go ini yang ke sembiu ke yang dalai ro. Le. Ngas nyawa ni yang ke police department ke duty yang kata yo i go cengani ipai ba yo ida ipai ba android man penban gi nong sok nong dar pro. Kini ke imbiu ke yang dalai la. Skui bertas yang program jori ke sorkar MEGHALAYA khamtam ke police department. Kini to jingle yang ki o sok order ini ki bro ki peacefully ki ki jai jingi to order wa gi hok yang ki. Kakam constitution article 19 emiga hok inong jong sunong wiki dewa jai ngayu jingi ki yang ki to e hok don ni yang ki we kata jing pendong penbrek ki gerila to ki as ye ba trok ki kitsemen ki klingkar deras ngayu na distok on wan galuti ilai bai la I wala luti lai bai i jing la luti yang ki Kibor penya district jangka West Khasi Hills dakabaya trilang bat ka mai Bharat kilapen bena ya kapat yatra nado ka lai phawai tarik urisau hadu ka arpsan tarik unai wing ban rakhi ya kelingkhu snikha ba shispa sanpho jang usadar Walabhai Patel Kibor penya kila ong ba kani ka program kathmu ban kentiu ya gajing tali jang kari gajing shimbentalang ki pat ba bat gajing shakri ya ke imlang salang hakaba an sapenlong ya gajing pen khuchnong gajing ajing sumar ai bat gajing ya ko tho ese bat kiwe kapat yatra kan kutno da gajing bam smai ban ya tali lang kawei hakaba la penlong ru eki program tenrai hapo kaphang pedeng ek Bharat Viksit Bharat hakaba la pen paru igajing dan kam jang gajing ya tali hapdeng gajing ya pher ba lipo skin ong u Isaac Moment ubade u extra assistant commissioner. On the market, we have also various activities such as essay competition at Nongstoin College and St. Francis, debate competition at Synod College and Anderson Higher Secondary School, lectures and talk at JNB schools, poster making at Synod College and Anderson Higher Secondary School, cleaning drive at Nongstoin College and St. Francis, yoga and wellness program at JNB. Managing this Pari Yatra or Rally for Unity, the District Administration West Khasi Hills want to convey the message that though India has a population of 140 crores, we belong to different religions, we belong to different states. In spite of that, our youths and the citizens should always strive and always practice the motto unity and unity in diversity. Thank you. U MLA kanongpo uba Emerald Bonds im rengkat bat u parish priest u Father Peters imli bat kinong yalam shnong kilale jurib ya kaplau bat ki saudong saukun jang ka parish nongpo menta kasngi kani gajing le jurib chungki kalong khamtam e halwar ki kampen roy ki bakin thop ikikin ro kilinti ya kinala bat gajing penhe ya kasurong hashwa ban penlong ya gajing yalang ba jong ka sengrang ba hausnam arajar apun rio bat kumjuru gajing dap nyo posnam jang ka parish hausnam arajar apun nyong u MLA ulapan pau igajing it scam ba anla ban pendep ya baro ki project hapo kapor balabu bad ula ai khubleiru ya ka sarkar jila bad ya usembut menteri rang ba gajala uba presiden tensong ki bala krisyanting e na ka benta ban pendep kham kloy ki kini kijing pentikna ba kini ki kam kini ai be ya ruti kini na ka benta ki bakraw ki bakum ka nongpo parish aba ki prariunget ki ba i na keleng jongka ri Khasi jantia kamtam ha gajing ede ba gajing priang ya ka jing seng jong sengrang ba jongka Shillong Archdiocese ha u bunai April jong snem arja punriu bat kumju ru jing penkre na ka benta ka platinum jubilee jong nongpo parish ha ka basdang jong snem arja punyo te kum unong mikmat bat kini ki rangba po jing lam jong I parish priest da yo ban pej ban khmi ya jing ngai lenti jong ka kam ka jing pentre ya ka kenro bat kumju ru jing penkre na ta ban penhe ki surok bat kumju ru na ka banta ban penbah ya kini surok ke baladon haswa jong kini ki program beper ha ke bangin sa pentri kam face wise Kawe gejingja tingkhu kali kabalaja hakajan mit sni balang hakmat ka office DC nongpo hakasurok banlet na Guwahati Shashilong
Ka tuk-tuk Yamaha kalaya tingku bad ka skuti balanya da ujeri syadab ubadang kan riu snem karta ubana nong po. Kani ka tuk-tuk kalakem ding hadian kani ke jingcia Henry ki pulit penip ding kanong po kilala ban penip kloy ya keding. Unongnya ya ka tuk-tuk ula pet krat no bak na tege jela na tege jaka hakaba ula i no ya ka tuk-tuk kabala julor. Ki pulit kila kurup no ya ka tuk-tuk bad ka skuti bad kila sedang ru ya ka jing tokit halor kani ke jingcia. Unongnya skuti pan ula mensau tang melumala. Mentangin pai shiki kubor nakatahan chatay lamingi. Katanat Puli Puthi Gajilla Nagaland, Hagajing Snok Tilang Bad Ka Saturday Art Class, Kalapen Long Yagijing Pen Inam, Yagidur Kidar Bad Giwe Ha Morung Conference Hall Kohima, Hakabala Pen I Yakisap Kipong Jungki Kena School Sorka Naga District Kohima. Inong Ajing Mud I Dr. K. Yome, ilayaro yakani kesenjam da kabapen pau ba kumno kisap drodur, bat kiwe kisap kerpang kiarap iki kena ban penkela yagijing mudur jangki syagijing puli, bat ban wanra yagijing sngothu kabakam baha ha kaperthai. Kani ka program kala ajing hikai, yaki arspa praphongut kinong hikai, kabala ajing mentoy palat lai hajar saus pa ngut ki kena puli, bat kabala banjuru halor gijing drodur, bat gijing hikai kabayadei bat ka imlang salang haki kamra kelas. Today, as you can see, the entire room is curated with a lot of wonderful creativity. Reality, we know, are there. Different types of realities are there. We have subjective reality. Subjective reality refers to something like your personal belief, like your political views are your personal, your religious. Then we have objective reality. These are like the gold standard, the rules. If you drop something, it will fall because it operates on a gravitational pull. And we have intersubjective reality, where it is shared in between objective. Mentangin ya pai shikiku bor nakari. Menteri Rang Badu Jongkari Narendra Modi un sapli patba ya gijing rakhi kaba shis nam lenter ya gijing dap shis pa san posnem gijing rwai Vande Mataram ha New Delhi la shai kesni kani gijing rakhi balapen long da katanat kolshor jong sarkar pedeng kan yai beteng nadu ka nyo tarik unai wing jong usnem banwan ban pen I ya kapateng bane jong ka jing rwai jong uban kim Chandra Chatachi kabai mensim ni gijing ki lai luai kari bat kabayai peteng ban penyateli ya kari hakani gijing rakhi kandon gijing pen I ya ka film lingkon bat gijing pelai ya kepisa bat ka stam saken mau hakil leng kari haki school ki office bat hagi jaka pat ba on sapen long ya gijing shim benta hagi jing rai pat ba kumshi benta jongani gijing rakhi ba shis nam lenter Kasor kar pedeng kalatmu ban penmi ya kiru kom trekam ki baklan ban penlong ya kari India kum kari ka bahak mat du hagajing penmi ya ka umpnyang Sustainable Aviation Fuel lani SAF ong menteri katanat penyait lingsun u Ram Mohan Naidu Ginjarapu hagajing alang India SAF Summit ka balalong ha New Delhi menteri ula ong ba ka sarkar kala lumlang ya ki ba ya don bentalang ban penjur ya gijing penmi ya kani ka umpnyang kari India katmu ban penmi san na ka shispa ya kani ka umpnyang haus nem ara char lai phau na ka benta ki ling sun ki baher shabari batmuru ban shalan hakeleng ka perthai ki jing persyang gidang ya chakmat ban ithu igi jaka penmi kat kum ki kendon jong ka perthai bat ban kentup langru ya ki nongrap ha ka jing penmi ya ka umpnyang SAF
Just participated in the India SAF summit, and I see a lot of interest and a lot of buzz around this SAF moment in the country, especially because this is the time where globally and all the international organizations are collectively thinking about how to decarbonize this whole aviation sector. And one strong player in this is the SAF, Sustainable Aviation Fuel, and India has the opportunity to take lead here with the kind of production facilities it has and the kind of feedstock availability and the raw material availability it has. SAF, we can make sure that India becomes the #1 SAF producer in the whole world, not only meeting the domestic demand but the international demand also. We can export SAF from India. Kajing tap vote kalayat bet yadranti haki shispa arpawetli ki constituency ki bahap haki khatpratli ki district hakawat ka beningkong chongka election ki ying darbar thauan chongka jela Bihar. Kajing tap vote kala sedang nadu kapor nyo beje men step bat kala kot ha kapor hendrio beje janmit. Lait no tang haki hendrio tali ki constituency ki basyakta haki kamle no naksal ha kabala pen kut no ikijing tap vote ha kapor san beje janmit. Ki nong yalam ki bakentop ya u president jongka JDU bat u menteri rangba ke jela Bihar u Nitish Kumar u nong yalam ke BJP u badairu u sembut menteri rangba u Samrat Chaudhary u nong yalam jongka BJP bat u menteri kampo ying jongka sarkar pedeng u Nityanan Rai u kledu jongka senglok Chan Shakti Party u Chirag Paswan kila lej bantep iki vote jongki. Katkum kejing yo jing tep la ong ba kejing tap vote kalong hendrio po point iwei lai na ke shispa hadu kapor san beje janmit. Mentangin page ki kubor na keleng ke pertai. Hapot ri USA u Secretary Katanat Transportation u Sean Duffy ulapan bana ban penduna no hadu shipau na ke shispa gajing pen hair ling sun haki sapho tali ki kat ling sun ki ba kham kong san e jong kani kari nadu la shai kasni lada gajing khang dam jong ka sarkar kadang yai beteng kani ka hukum kalami hadin ba kinong penyat kat ling sun lani ki air traffic controller ki bala trei claim jing seo ha gajing khang dam ka ban ne slam tam hagi khana pateng jong kani kari kilas dang ban thaj palat bat nya hishon ha ka ba bun na kiru kilas dang ban kempang bat don ru kilas dang ban wat kam no shwe ka bala bu jingma ka ba kraw ikipat nong let nang wan. Airspace, our sole role is to make sure that we keep this airspace as safe as possible. The administrator is going to talk about all of the tools we're going to deploy. One of them, though, is going to be that there is going to be a 10% reduction in capacity at 40 of our locations. The administrator is going to tell you that this is data-based. This is not based on what airline travels, has more flights out of what location. This is about where is the pressure and how do we alleviate the pressure. Mentangin pa shikiku bor yalek kai. Menteri Rang Baduk Kari Narendra Modi ula pediang sngau ha ye kila du chong Kelempung Women's World Cup ha ka yeng sa chong u ha lok kalian mak ha ka ba ula ya ro ya ka jing elek kai bha chong ki wat la kila kendu bun ki jing e ha ka ni Kelempung ka Harmanpreet Kaur ka badai ka captain bat ki we ki no elek kai kum ka Smriti Mandhana bat ka Dipti Sharma kila ken mau tempang ye ki jing kendu chong ki bat Menteri Rang Baduk Haus Nam Arajar khatnyo ha ka ba kila ai khuble u halor ki jing ai men sim bat ka jing pen slur jong u. जब हम पहले 2017 में मिले थे तब हम फाइनल हार कर आए थे लेकिन तब सर ने हमें बहुत मोटिवेट करा था कि जब भी आपको नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी मिले कि आप हम वहाँ पर कैसे खेलें और अपना बेस्ट दें और आज जब हम फाइनली ट्रॉफी जीत कर आए हैं तो उनके साथ बहुत अच्छा लगा बात करके। आप बताइए स्मृति जी। हम जब 2017 में आए थे ट्रॉफी नहीं लेके आए थे बट मुझे याद है हमने एक क्वेश्चन पूछा था एक्सपेक्टेशंस के बारे में आपको और वो आंसर अभी भी और वो चीज़ काफ़ी हेल्प करी थी हम लोगों को कि नेक्स्ट 6-7 इयर्स हमने बहुत कोशिश करी बट काफ़ी वर्ल्ड कप्स हार्ट ब्रेक्स हुए हमारे बट ये वर्ल्ड कप फाइनली आई थिंक डेस्टिनी थी कि इंडिया में ही पहला वर्ल्ड कप आएगा विमेंस का। नहीं सचमुच में आप लोगों ने
बहुत बड़ा काम किया है और भारत में क्रिकेट एक खेल नहीं है, एक प्रकार से भारत के लोगों की जिंदगी बन गया है और क्रिकेट में अच्छा होता है तो भारत अच्छा फील करता है और क्रिकेट में थोड़ा सा भी इधर होगा तो पूरा भारत हिल जाता है। आपको भी जब 3 मैच लगातार हारे तो जो ट्रोलिंग सहना है और जिस प्रकार से आपके पीछे पड़ गए Kino ya lekai na kakudu Association Gejala Meghalaya kilawan ra kaburam bakrau ya gejala hakaba kilayo ra shibun teli kita kema hakilimpung kudu National Tournament kebakan Rio ka kudu Federation Cup kebakan Rio bad ka Akshay Kumar International Kudu Tournament kebakan Nyo kabalalong hasurat Gujarat. Naki arphongut kinong ilekai kibala syajit khat sangut kilaya kun wat hapadeng gejing duna pisah hakaba kilayo ra ya katak maksiar tak marupa bat kitak marnong u president jongka association uba pensyai mauri ula ong bagijing treshitam jongki kala penlong iki banyo ikijing itu bat gejing kershan na gejala dakaba penpau bagi samlai lekai na kilong ying longsem ki bakerdu ken sala ban mi khmat na gejala ha gejing yakob prepare hadian habun nakaliang jonga ngakwa ken baketu ya hakaliang jong ke sarkar ba ka itu employ kane ka game kejungi namar ba kane ka game kejungi kadai ka game ka bala recognize te ngakwa ken ba kan itu no employ nang ini kena bijungi nang ni smart ba kinda election benta kinang yo ken kata ka jingerap nang ya ka sarkar jungi namar ngai ngape benta kane ka sarkar kaya buan ha ka jingerap naman ta sport dia di sport person te butahin ngaru kwa ken bahkan itu no employ yang ka kudu Australia Meghalaya kena ba ki kena jungi kin dalishim benta nang ne khman kinum don chu kata ka jinjin jama menta lalong isin ai ki kmi ki pa papli tang banyo banli la kai ki kun ki don ki ba hapshim da garam da gasha tang banyo banli shim benta te ki don ki kmi pa ki ban hap ban ya bu benda lagi ke ngampa kin tang mata gi kun ba kim nyo ban ne chem benta naman ban represent nya kat kat ya ka state ban represent Mentang ini pej ikijing longjing man kesin beneng hakil lenggi benta jong gejala. Hatura kajing kreat kalong 40 degree Celsius pat kajing shed kalong 40 degree Celsius kajing sngem ka hau kalong nya pesan naga shispa hanong ba shilong kajing kreat kalong khat a degree Celsius pat kajing shed kalong 40 degree Celsius kajing sngem ka hau kalong repok dai naga shispa kat ba hajewai kajing kreat kalong khat 20 degree Celsius pat kajing shed kalong 40 degree Celsius kajing sngem ka hau kalong nya phuwei naga shispa kasin beneng kan rang hatura shilong bat jowai Shwaban poi sha kabakut jong kathuk khubor ngani pej biang sa shisin ya kimat bakongsan Sedang kata masa Wanggala kaba Sabuk Ndai Hawes Karo Hills dan benar Menteri Rangba Ukonrat Sangma ya kejubilik siar kaba Shi Hajat bagi kiksing gidha Maham ka Sarkar Meghalaya persya ikijing penke imbiang ya kekenhun le no GNLA smai usambut Menteri Rangba uba Preston Tensong banle da kabating Beteng gijing akan at hamarin kneng ha kabayadai bat gijing dawa kaseng MCTODA pet benia kipulit ya gijing longjing man Mu kari India banlong kanong yalam ha kaban penmi ya ka sustainable aviation fuel ong Menteri ketanat penyai lingsun. Bad ya kendu Menteri Rangbadu Narendra Modi ya kekenhun ladu jang kelempung Women's World Cup ya ro ya kemensim ya le changki. Ti para lok katungi la poisha kabakut jang kathup khubor jingi menta ka janmiet hadu bangin daya shem biang bat phila shai kasingi ha kapor nyobuche janmiet khublei phi baro